ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, чӣ ки медоне айни замон дар интернет як бисёр кор барои занҳои хонашин муҳайё шудагиа. Шумо метавонед дар хона шида пулои нақс кор кунед. Яке анчунин ширкатҳо, ширкати премиум про, ширкати узбекистонӣ, ширкати ҳамсоя таъсис додагианд. Дар инҷа шумо бояд як бор духӣ харидорӣ кунед ва ҳамин духиро ба дигарон тавсия диҳед. Кор беҳад осон аст. Ози камтар дар бораи кор ма шуморо мефаҳмонам. Рақамҳо дар рӯи экран. Оиди кор маълумоти зиёдтар хоҳед, марҳамат бинависед. Дӯстони азиз, ин ширкат дар Узбекистон таъсис ёфта шудагиа ва духиҳои занонаву мардона дорад ки арзиши ҳар якташ $100 аст. Ана як духӣ мехаред ва дӯстотона дар ин ширкат файрод мекунед. Ай ҳамин духӣ харидорӣ мекунанд ва шумо дар ай ҳар як одам $10, $20 ҳама хел мегзара. Ана лични счётонда ва метавонед ки снимат кунед гиред. Инчунин дар инҷа бо туҳфа ҳастанд, хеле сафаро ба ҳар ҷо, мошин, акзваниҳо да бироен. Амҷада ҳам хеле чиёрам туҳфаҳорам шуморо интизорай. Барои ҳамин дӯстоне ки мехоҳед дар ширкати премиум про кор кунед, рақамҳо дар рӯи экранай бинависед. Оиди кор шуморо хушрӯ мефаҳмонанд. Кор барои занҳои хонашинай ана беҳад осонай ва аллакай зиёда аз 100-200 нафар занони тоҷик дар ин ширкат кор карда истанд. тамошобино буромадам офис тарафи хонаи чам мерам. Ана гарм вақшид ҳаво хайрате. Ина диде охи амирз прогноз борон гуфта буд. Агар не ма одеёла мешуштум. Раҳмат барое ки меню да гуфтен чӣ пазем. Ҷера бинем пиёз. Пиёзош калон шуда. ҳамхали бушаҳон пешои хонаҳо да ба ҷои нами дарахтои ҳамхали, дарахтои чӣ мевагӣ боша. асосан духтаро ма бояд ирӯз налог бидром. Ина амҷа. Не ки моз пеши очам хабаргирӣ рафтестам. Налог чува намерам барое ки оли чанд рӯз дига ҳастай. Айнаҷа нони гарм ягон чӣ гирам. Бибида пеш биби бирам телефонаш ҷавоб наметиҳад. Дина занг зада гап зада будем. Бо рӯз телефонаш ҷавоб наметиҳад. Магарем ки бо бирам. Ҷа нонои гарм дора нон бигирам шом. Хона да маҷа гирам ба мазаи нонош. Не хеле калон. Ва фатир мегирам, значит немақбул нест. Бояд имрӯз ам инҷа меомадам налог аз меспордам. Не ки инҷа ма мебиём баъди 1-2 рӯз пагаҳам наметавонам омада. Серкортарам баъди 1-2 рӯз. Ина тамошобино расидам. Куча монда. Зур буд вақти монда дар инҷа бозӣ, баскетбол, волейбол, бо победа ва мабеда ва ҳам хеле бозиҳо мекардем. Ҳозир кӯдака намебинӣ дар берне, ҳама кӯдак дар телефон, дар интернет. Кӯдако берун интерес нешта. Бо бегаҳода асобини бозиҳо буданда ба ҷошавак. Бо мо хумоя бозии дига придумат кардем. Тук-тук ном дошта. Шаб мешуд. 3-4 кас мебиромадем духтаро. Ба хонаводамо тук-тук мекардем, мегирифтем, ваҷо мештем кардем ки мебирояд дар шаб мекушоя. Мебиромадан ҳақорат мекардан. Гуфти русо мо ай удовольствия мегирифтем. Я намедонам девона набоши ягане. Девонаем ки хонаводамо тах-тах мекунем мегзарем. Онҷа кинотеатри Зарафшон буд. Наинҷа катушка мерехтак. Зур буд короче амҷа. Ин амҷа лишно ҷои бозӣ мо буд. Ин амҷа пешхонаи мо буд. То ин амҷа трасаи бозӣ кунӣ. Ҳама одамои бандит дар нами пешхонаи мо ҷамъ мешиданд. Мошобино вақте ки помидори қақимата ин мардака пуркунӣ бо помидора гирифта дар дуни дег андохтае. Вой додо тамар намеандозида ҳами кризис. Раҳмоналӣ алови авқот фурдаша. Чӯ ха алод ранги мурдувай Раҳмоналӣ? Блюда чӣ ном дора? Блюда теҷи. Ай гадам дада. Ай ҷо медонӣ ки Раҳмоналӣ блюда теҷира? Ҳа? Кияю? Ба чӣ хай даханд блюда теҷи брома?
در تجیر همه دانسته خانهش رفتگیم و نون نمک بلو در تجیر خوردگیم خواهی اکوی مردک ندن چی پختسته ولی بر وقت های میگم من تیار میکنه میمونم میگم بچه ها شما اومدن اکی حتی تلگ الو شما سخته کرد خیلی اوقاتشون هم داره گفتیم نگفتیم خیلی اوقات بردردرنی توق میبینین تماشا بده گروزینسکیه گروزینسکی اوقات رو تزن چه خیلی همون علی نه کپوس نداریم ما بشه هیچ اول نداریم او سه بین یک گاز میگیرم میپرد داره خانم دوستانی عزیز شومی سه شنبه پای اوقات شده میجا از ماش مدت نویگردی شومیتون رامونالی پیازور نه ها او چیزا ما نخریدیم همین رامونالی زنگ زده بود پیازور ببینی ما پارتفته سبدیم یه اومده شینون داشت کجاشم میخرن اکم پیازور بولوشا او چیز نکه جا چی میشنونی اک چی نقشه داری ها ها چیز تو میشنونی 50 درهم میشه اینم قبول کردگه فراموش ای حال گلو استودیان تست که رامونالی همون ایسته در بالای تو داینه اینجا پتروشکا و بالا و بس ما خیلی رفتم تماشا بینم ما یا منتج کنم ویدیو ما پارتم آدم رو با شرکت های گوناگون دعوت او چه خیلی پامیدور را پشتکشون رو گرفته مصروش قد پرتفته پامیدور 20 تومن گفته وقتی که پامیدور 20 تومن پاتیش کن تماشا بینو اینا اوقات سوختگی ای رامونه سوختگی ای چه سرتش خطی همونه اگنه راست شب چیشی تو ویدیو منتج کنی مرا بخدا چه تو سویچ پدازری تیلیا نه سوخته نه بشخی چی بود چه تا داداش اوقات داده ساعت داداش کداگی یا اوقاتش پدازری تینا تیوم نیاده دروغ چی شیدگی اوقاتی؟ شیدگی چیزه بگه؟ سویتش خیلی دیل؟ چی؟ دیل تو چی با همه ایرا؟ آخه سیاه نیسته؟ یوخی کنی من کارچیکشم کنم خدا بدخشان پشت چی میخونیم در کراوات گرم بده نه که خوش طوری که کراوات برای می هی آدم خیلی میخریم که بوی سوختگه ای در سوختگه چیه بگو خیلی شیرگه چی؟ وقتش چی بکشیم؟ ها شده موجه وقت چی ده هسته منافع سوختگه کرو چه همین اوقاتش تای دقیقه ما میرم میبینم مردک شوش سوخته باشه شوشته باشه چی شده اوقات شرف یا چرا نگامدی همه اوقات سیاه در نظره سوختگه سوختگه دیل ها آخی اونجا زرده چیز خیلی میخریم اگه چوک نیم دیگه وریان نیست روی روزکشویشی دیگه اقرار شم قنک و مردک چیش دیگه یک بگو استوریش را استوریش را بگو ما بس کنم سوز دختگی دروغ نگو دروغ ایگم چیه؟ همون که سولشوی دخلدین بود نه دروغ ایگم ولی من بفهم ولی این سر اونای سیر شفاش میکنم بعد بشکا با مشمورا میگم تماشا بینو عزیز سیکرت را فهمیدیم سیکرتش همین بده که گوشت سوخته بده علو بلند شده گوشت سوخته او دختیم با انا میخوایی ما گفتم چوتانی توی ده اوقاتش که مرا باور نکرد خلاصه دوستا احوال ما را دیدن که اوقات سوختگی خورده استین هم خیلی راست شورد که اومد اوشی پلاف چیگه خونه همسویا استار کنه سوختگی را که اوس کنه سوختگی را پیش داره دمونه جبیو سوختگی هم قشتک مردم بو خوش خبر سوید نیست
이 ошагарай хона чай мери боша рувани куфан дора. Свечит грём, свечит. Короче, ина оз ош да мегзарам. Ила лихмона. Чабаш кари? عزیز به حد می‌ندارم که در او ویدیو درباره منیو اوقات‌کنی چند نمود اوقات اوساناک نوشته یا خیلی زنکو کی خانه رفته استای کی جارو گرفت التماس در همین رمضان روزم بتن اسفند روشن کی جارو بگرفت جارو میگیرم در همین رمضان التماس وای داد همین جارو بگیرم باید ابزت لگام کس بیا آخه من نیستم نه من رفته استم میای آدم چیکار میکنه در خونه به آدم بونگین که مهمون بعد میبینی مهمان روزی خدنای ده بیا انا دوستای عزیز رحمتی کلام که شما بسیار اوقات اوساناکی که ایادی ما برآمده یک کس نمی‌سیم گریچکا قینه اما میدوزش میجوشه پدلیفش میکنه راست میگه اگه اوساناک همه گریچکا خلاصه یک گلا منیو ده یک گلا اوقاتو نوشته به حد می‌ندارم وقتی комментарий ми навсем оно приятно. البته که комментарий نقص комментарий یوسکی نه комментарий خوب لیکن دوستان عزیز ما گفتگیم که ما уже بعد همین فابلیک ویدیوش برآمدن ما уже یاد گرفتم закрыть کردیم نه комментарий که میخواهم публикацияда меброя комментарий که نمیخوام удалить то میشه برای همین خیلیش ما دیگه بفایده ننویسه که دفعه نفهمیدیم نبینیم این комментарий را من نشون نمیدم کسانی که گفته که داو صدیق چی با همگی همون کار کردیم دخترم من ویدیو گفتم در صدیق برای چی همون کار کردم برای که همه اولی من خوردن دیگه نرفتم یک ماه همگی کار کردم در صدیق بعدی صدیق بو نمیدونم بکار بودم ممکن در خونه بعدی با уже اتفاق نویسندگان اومدگیم در اونجا کار کردگیم اتاق امی صدیق یک ماه کار کردگیم راونه یک ماه همه اولیک من گرفتم بعدی اولیک من خوردن دیگه کار نرفتم نمی‌بیای ما باید برام آدم را رجیستراسیا کنم خیلی که میدونید در شرکت توزون انا هر روز یک ویدیو ما برای شرکت توزون در کانال دیگریم تجربه و شو برآورده است محصولات را چی کردیم تست کردیم نصیب بو یگان ویدیو دیگه یگان محصولات ای روز میرم میکنم بعد با نشانتون میتیم خلاصه هم خیلی دوستانی عزیز کسانی که میخوای قطعی خودی ما در شرکتی ما کار کنه رقمای خودم میدونیم بنویسیم اویدی کار ما همش شما را میفهمونم очень дружная компания داریم ما دیگر ما دستگیری میکنیم هر ماه توفه داریم برای اکتیونیستی دخترها خلاصه کارو سازای بعد ایدم رسید ما باید اندازه بسپرم همه در خیر دوستانی عزیز تا ویدیو آینده